ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракотуҳу ва мағфиратуҳу. имрӯз дар бораи яке аз хислатҳои беҳтарини инсоният ки сабр аст иншааллоҳ сухан мекунем. мақбултарин ва беҳтарин хислати одамӣ ин сабру тоқат мебошад. оё дар замони мо ин масъала зарурӣ ҳаст? иншааллоҳ дар оянда ҳозир мефаҳмем чӣ гап дорад, чӣ мешавад. пирони рӯзгордида гуфтанд: меваи сабр ширин асту сабр кунӣ ҳалво мепазад. аз луқмони ҳаким пурсиданд: кадоми талхие ҳаст ки ширин аст? гуфт: сабр. дар ҳақиқат меваи сабр ширин аст. бинобар он ҳамеша ва дар ҳама кор бояд бо сабру пуртоқат шудан лозим аст. мегӯянд ки санг лаъл шавад дар мақоми сабр. калиди дари ганҷи мақсад сабр мебошад. то кас сабр накунад ба мақсад намерасад. ривоят мекунанд ки шоҳе буду тезу тунд ва бесабру тоқат. шоҳ вазире дошт доно. рӯзе ҳарду ба шикор рафтанд. онҳо аз паси оҳубарраи тохта ба ҷойи хушманзарае расиданд. чун вақти намози шом шуд, камарбандашро шоҳ кушода як су гузошт ва бо вазир барои адои намоз истод. саги шикорие омада камарбанди шоҳро гирифта рафт. ҳамин дам марди роҳгузаре аз он ҷо гузашт. шоҳ баъди намоз камарбандашро наёфт ва бисёр ғазабӣ шуду аз марди роҳгузар пурсид. ва мард бисёр илтиҷо ва фаҳмонд ки камарбандро нагирифтааст ва шоҳ шамшерро гирифту роҳгузарро ба қатл расонид. шоҳу вазир аз нав ба ҷустуҷӯи камарбанд оғоз намуданд. шоҳ ногоҳ дид ки дуртар аз онҳо саге бо камарбанд бозӣ дорад. шоҳ камарбанди худро шинохт ва аз куштани роҳгузар хело пушаймон шуд ва гуфт ки ё аллоҳи бузург, ман гуноҳи бениҳоят калон содир намудам ва хуни шахси бегуноҳро резонидам. ин дунёву охиратамро сӯхтам. вазири доно ба подшоҳи худ гуфт: сабр ганҷ диҳад, бесабрӣ ранҷ. ва ин панди саъдиро хонд. ганҷи сабр ихтиёри луқмон аст. ҳар ки сабр нест, ҳикмат нест. аз ҳикояти боло ман ба чунин хулоса омадам ки инсон бояд дар ҳама кор бо сабру пуртоқат шуданаш дар кор. зеро сабурӣ ба инсон бурдборӣ меоварад. ҳеҷ гоҳ аз кардаи худ пушаймон намешавад одаме ки сабру тоқатро пешаи худ мекунад. барои ҳамин бародаро ба шумо тавсия медиҳем ки ҳеҷ гоҳ пешакӣ аз сабру аз тоқат ягон фикри худро баён накунед. сабр кунед, иншааллоҳ оқибаташ ба хубӣ анҷом меёбад. ва охиру даъвоно анил ҳамдулиллоҳи раббил оламин. боз ҳам идҳои гузаштагии ҳамаи шумо муборак бошад ва дар зиндагӣ ва кору бори шумо муваффақият хоҳонам. ва салаллоҳу таъала ва саллама ало хайри халқиҳи муҳаммадин ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин.
آمین و رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید برادران. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و مغفرته. امروز درباره یکی از خصلت‌های بهترین انسانیت که صبر است انشاءالله سخن میکنیم. مقبول ترین و بهترین خصلت آدمی این صبر و طاقت می باشد. آیا در زمان ما این مسئله ضروری هست؟ انشاءالله در آینده میفهمیم چی گپ دارد، چی میشد. پیرانی روزگار دیده گفتند میوه صبر شیرین است و صبر کنی حلوا میپزد. از لقمان حکیم پرسیدند کدامی تلخی هست که شیرین است؟ گفت صبر. در حقیقت میوه صبر شیرین است. بنابر آن همیشه و در همه کار باید با صبر و پرطاقت شدن لازم است. میگویند که سنگ لعل شود در مقام صبر. کلید در گنج مقصد صبر می باشد. تا کس صبر نکند به مقصد نمی رسد. روایت می کنند که شاه بود و تیز و تند و بی صبر و طاقت. شاه وزیر داشت دانا. روز هر دو به شکار رفتند. آنها از پس آهو بره تاخته به جای خوشمنظره رسیدند. چون وقت نماز شام شد کمربندش را شاه کشاده یک سو گذاشت و با وزیر برای ادای نماز ایستاد. سگ شکاری آمده کمربند شاه را گرفته رفت. همین دم مردی راهگذر از آنجا گذشت. شاه بعد نماز کمربندش را نیافت و بسیار غضبی شد و از مردی راهگذر پرسید و مرد بسیار التجا و فهماند که کمربند را نگرفته است و شاه شمشیر را گرفت و راهگذر را به قتل رسانید. شاه و وزیر از نو به جستجوی کمربند آغاز نمودند. شاه ناگاه دید که دورتر از آنها سگ با کمربند بازی دارد. شاه کمربند خود را شناخت و از کشتن راهگذر خیلی پشیمان شد و گفت که یا الله بزرگ، من گناه به نهایت کلان صادر نمودم و خون شخصی بیگناه را ریزانیدم. این دنیا و آخرتم را سوختم. وزیر دانا به پادشاه خود گفت صبر گنج دهد، بی صبری رنج. و این پند سعدی را خواند گنج صبر اختیاری لقمان است. هر که صبر نیست حکمت نیست. از حکایت بالا من به چنین خلاصه آمدم که انسان باید در همه کار با صبر و پرطاقت شدنش در کار، زیرا صبوری به انسان بردباری می آورد. هیچگاه از کرده خود پشیمان نمی شود آدمی که صبر و طاقت را پیشه خود می کند. برای همین برادرها به شما توصیه می دهیم که هیچگاه پیشکی از صبر و از طاقت یگان فکر خود را بیان نکنید. صبر کنید، انشاءالله عاقبتش به خوبی انجام می‌یابد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. باز هم ایده‌های گذشتگی همه شما مبارک باشد و در زندگی و کار و بار شما موفقیت خواهانم.
و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین و رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش آمدید برادران.